I'm from Bangsa. I'm one of the participants in the Academy of Young Leaders. And I've joined the Academy of Young Leaders to become a better leader. And I recommend you to join it. And thank you. Nama saya Muhammad Ali Ridho, saya dari Kalimantan dan saya merupakan salah satu partisipan dari Academy of Young Leader. Dari kegiatan ini saya berharap saya bisa mendapat pelajaran dan pengalaman yang luar biasa tentunya untuk masa depan saya. Dan semoga kegiatan ini akan terus berkembang sampai ke internasional kalau bisa. Hello there, my name is Farrell and today I stand here as a participant of the Academy of Young Leaders program. By joining this program, I hope that one day I will understand the true meaning of leadership and I will become a better person. Thank you. Terbitkan tenggelam masa